Empanifo ama yehunu enkankara ne apomuden enhwesofo ama yehunu se season bia anase drumre bia no a ene yade a etumi ebo yemanfo na wohwe se ne nsutobre yi eto ene nsu eyiri fa yemanfo fi afam ena afa nsu aginan bia wowo ene nsu eyiri ye nim niam bebe betumi de aba ede ne betumi ahwe na yetumi de abo ye ho ban se ne be ya yenya yarewa ahodo ewo ye ho eno nam so emma emulate marketing team no ebepie mu of from dwumade so no pay no bekyekire mu a wo kire se nima bebre na betumi aye nemum no emulate herbal supplement ebetumi abo ni padua no ti wo immune system no sabre mu no eya na ehu hia se obe ma wa adwen akoso whether ye de how mienu na eba eya na insuo to a etanya insuo ana stagnant waters wo brofo wo bia okay inti ema emwa bone ahoden ana sabre mu no munyini yie enyi ntem inti se wo nya ahwe yie because someone ye from pathogens okay ebre we no munyin pa inti se wo hwe ho yie wo ade etoso mienu so ye wapomoden no your body naturally adjusted to environment and temperature inti edru sa level we ana se whether we mu na eya na your temperature no so form because of coldness na abano inti no inflammation about respiratory tract mo and I'm say you breathing in cold air which is not regular to the yeta ehome on a regular no try me brofo inti ya na how a ewo hono me how no ye mienu se ne medical kan pathogens na temperature inti your vital organs bi te se wadwen wakoma o liver o kidney dan ne dan ni na necessary nya regulated temperature okay edru sa weather we mu a o body nankasa keep sa heat no ewo system ni inside na eja respiratory tract ene wonsem onan mu ama mu ni na ayenyu sa brand mu na pathogens no ebi viruses bacteria more bonne no sa brand no munya ho ewura system ni mu nti o be hye ne nso a sa brand ni etimi ya cold entempa etimi bowa entem because sa organs na anase o body na protect o respiratory tract no if you ho ekwakobo o vital organs na ho ban nti so we dro bi a eboa wo sa season we mu e de bo wo ho ban every respiratory tract ni mu na with anti-inflammatory properties na eya na na bia obia hia sa bambo no whether na affect you obia ya titiri kra ne wo mu a omo chronic conditions bi te diabetes okay eya na edru ho na omo immune system na nkasa ho odin na eya na etotin kakra nti wonya immune system support edru bi a ebeboa osabri a eyi sa metabolic stress no every we pedua no so ten your immune system ni be focus on protecting your body from seasonal conditions and ayare pathogens na ya kan e mo abone omo de yare ahodo ne nam omo ni bi vibrio cholerae na salmonella typhi omo no mo de typhoid salmonella nyina wo mu omo no mo de typhoid malaria infections eba hepatitis A and E ene yare ahodo a ekeka ho ba inti na brewe mu ni de sa yare ni ya na edi hini pa wenya bibi ambo ho ban wan hwe wedidie mu ye indi umantem so nia ya na ni na aka ho ma wonya sa yare nam se insuo kro na flood ekwan ni mu de ewura wo fie mu ye baby a ye nante fa obewie ni na someone ni na aba wo fie timi boa ye wo 5 bioactive compounds ebeka se ahoden ma ewo eduro nim enam haban a ye de ye eduro baku num nice one inti ye anti-inflammatory antioxidant immune modulatory anti-cancer and antiviral anti-si ho den what anti bia se eka word bi ho ya na eche se ebo ho ban free ho na ekutia sa de kro no inti no sa anti compounds ni na wo emulate mu a edeboa wedai se wo fa te se ye nimtree a eno so wo emulate mu a eno no eboa ye eno no wo anti viral properties ewo I deboa with viral conditions viruses ahodo no eya na eduro no eboa ebre viruses na se ma ne nka wo healthy cells no mpo na akase omo be multiply wo system ni nti ebo no ho ban free viruses ekutia no kra se wo ba no mango edua na ye de kan emulate na ye de emulate no so no so antioxidant and immunomodulatory properties edebo wo ni pedua na ho ban se unya te se malaria infection eya na wutimi experience bi friend oxidative stress caused by free radicals nice no antioxidant properties na ewo emulate mu no eyi sa respiratory and as a radical free radicals ni free ni pedua ni